ong nga was Stad nga yo ay ka PhD gyong nga Hynrei ngam not o Batai Stad yay wam tip o kiwa tip yang ni to ki lawyer lene kita ki pleader kudu pure ga an nga tharai de yo phi tu ki channel gyong phi waro ki pleader kudu tip ya ga an kamon Batai gi lada wanra ya kani article 371 hai tu em ke pelidar ko dep hadok ke master degree ke law ke ongka em ke pelidar ko practice Islam warok percaya kita ngaleng ngo wa kamu ong yo pim to wa banya kamon dong you BA simple pass wa Batai ya ke law ko da Batai di lawyer ngam no do nei ba ke nim to ke yonga ke subject khanai phi ke ni warok to ke du ko lai pen bi ye i ki pai ba ngau ong ai phi i kam ke parti ye ni wo pene besa ini ke state kyong i kam ke parti ye ni wo pene besa ye ke kini ke khandau ke chiap kyong phi wo phi to man phi ki tre ye khandau ke chiap